nikigambwa ngu abasigazi babiri aba Derek Kankwasa w'imyaka 26 y'obukuru na mugenzi we Peter Shaba w'imyaka 25 y'obukuru okuruga rwa mujojo muri Shema Central Division bagira umfamu y'omutura omuri Kibutamo Rushozi Ward shaha mukagazi hangwe batiyo basibure mbuzi bagitaha piki bagitozo gwa karera aho abatura babahamere mpaka babakwasire mbemereza nkumva buze ndeba ry'abasigazo bato intege mbuzi mu mpebara banga uriya yiza kuntomera hate sumu nantino ho sente ntaragaza mpukomuka nsanga wa boda boda mtabano wanje aho ntereka tama basiza bembezege n'enshuma twakitunga empunu embuzi ente nabatwara cyuma bwanyuma yo kubakwata bagezeho kutera babintu babirukanze mpango ikitabwira abantu bate bakabatera kandi polisi yahagire kushikiraho bashangire bariyo baza kubashuka peteroli orwigitwartera twamwihamu kai kama abona mpango aza kugitemesa muganda wanje ajumura byabuso empango ejo itaranga nkaho hatumkwatiraho ushuma bireka rumushemo abasigazi bato bari ya myaka 20-23 nibibembuzo mu ihangwe tabakibanakira sha mukaga mushanze mu yango nibiza basubura batwara banyuma yo kubakwata batwirwa hirwa rya Kabo Health Center for kuragurura kandi bagambire polisi aba bajya bari kubatuma kwiba no polisi yangire kugambira ha kamera zitu gasha kwa Michael twakire.